Kunento engifuna siyikhumbule if kuyenzeka sikhohlwe konke okunye sikufundile kodwa singakukhohlwa lokhu bazalwane. Yeah. Sesifikile bazalwane John 14. Sokubuka verse 29. Leli verse sihlezi silibuka kaningi silibuka nala kule ifundo. Sizama uqonda ukuthi isizathu sesiprofetho yini. uNkulunkulu njengoba sinikeze iziprofetho ezwini lakhe yini kahle kahle afise ukuyithola ngokusinikeza le prophetho. And uyasitshela uJesu la kwincwadi kaJohn 14 verse 29. Ngicela siyifundeni ngesiZulu. Manje senginitshelile kungakenzeki ukuze likholwe nxa sekwenzekile. Bazalwane la siyathola ukuthi inhloso kaNkulunkulu yokusinikeza isiprofetho is so that sikholwe noba sithini simthembe. Siyezwa lona bazalwane. So uNkulunkulu uyasitshena into ingekenzeki. Isiprofetho leso ukutshenwa into ingekenzeki. That is the definition yeBhayibheli yesiprofetho. uNkulunkulu asitshena into ingekenzeki so that mase siyibona isenzeka sithini simthembe uNkulunkulu, kakhulukazi sibe nefaith ezwini lakhe ngoba lento siyifunda kuphi ezwini lakhe, sithembe zonke ezinye ingxenye zezwi lakhe. Siyayibona lona bazalwane. And yabona ngingayicabanga lento mangifunda nje iziprofetho lezi kaDaniel noRevelation ngibuka i-effort uNkulunkulu ayifakile ukuthi size sithole le prophetho. Uyabona ukuthi lama visions and then enze sure amtshele noDaniel athi lento oyibonayo bhala mawufunda incwadi kaDaniel chapter 7 kanjalo. So uNkulunkulu uloke ekhuluma nabaprofeti bakhe kakhulukazi ngeziprofethi zalesikhathi sokugcina. I-effort ayifakile bazalwane kumele isibonise uNkulunkulu ukuthi ufuna ukuthi simthembe kangakanani. Siyabona bazalwane, like ngiyabuka esifunde, yabona namhlanje sizofunda i-history ukuze si-understand lezi prophetho kumele sifunde i-history esekade yenzeka ngoba uNkulunkulu usinikeze iziprofetho ezispena more than 2000 years and inhloso yakhe ehamba phambili kuko konke is so that uNkulunkulu sithini simthembe sikhole. And that is because bazalwane akukho kunye ngempela okungasisiza if uNkulunkulu asimthembi. The first thing ama-fundamentals omKristu ukumthemba uNkulunkulu. Do you know that? Ake siyeni mhlawumbe kunento engifisa siyibuke. Asiyeni kwincwadi Hebrews chapter 6. Ake sifunde nje khona lapho kuverse 1. Ngakho-ke masidlule esifundisweni sokuqala ngoKristu. Siqhubekele kokupheleleyo, singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo nokukholwa nguNkulunkulu. Yakhuluma yaqhubeka kuverse 2 ikhulumela ngombhabhajiso nangokubeka izandla nangokuvuka kwabafileyo nangokwahlulela. Now into engifisa siyibuke la kuverse 1 ka-chapter 6. uNkulunkulu uthi masidlule kulezi zinto zokuqala and then aphinde azibize futhi ngani ngesisekelo nge-foundation. Siyibona leyo nto uze athi umpostoli Paul uthi kule English iBhayibheli uthi not laying again the foundation. Siyezwa lona bazalwane. Siyavumelana ukuthi ibhilidi asoze laphela mawukuthi njalo every day i-foundation kuphela. There is more to a building than i-foundation. Siyabona lona. Kumele kume izindonga, kumele kume ne-roof kanjalo. Now nayo into emangazayo kakhulu la izwi laNkulunkulu uthi umpostoli Paul ukukholwa kuNkulunkulu noma ukumthemba uNkulunkulu uthi leyo yi-foundation, enye yezimfundiso eziyi-foundation. Siyezwa bazalwane. So mawukuthi angimthembi uNkulunkulu kwezinye izinto ngisahluleka kwi-foundation. That's why izindonga zami zizoba nama-crack. That's why ngenzeka sengibeke i-roof kanti uthole ukuthi ngiyawaste. And that has been the problem. Yona inkinga eyenzakalayo bazalwane ngisho nasebuKrestini.
foundation umuntu akanayo, sekuqhubeka izindonga, sekubekwa izindonga, sekubekwa i-roof ebizayo, siyayibona leyo nto. And mase kucrack-e izindonga kawa i-roof, sekuyi-waste eningi. But inkinga ibilapha kwi-foundation ukuthi umuntu akamthembi uNkulunkulu, but enze izinto eziningi, enze into eziningi, and then mase ibuyele emuva umuntu, kube yinto enzima ngempela. Even nako bayibukayo bakhubeka abanye bayibukayo, ngoba umuntu manje seyithatha ama-steps abuyela kuphi, emuva. But inkinga ibikephi? Ibikwi-foundation. Kubekwa ama-roof ka-investor kuyo yonke into, but there is a problem kwi-foundation ngokumthemba uNkulunkulu. And so uNkulunkulu eyazi le nto usinikeze izwi lakhe lonke, bazana iBhayibhile lonke. Do you know ukuthi i-purpose yezwi likaNkulunkulu ukuthi likhande ukholo ezinhliziyweni zethu? So kakhulukazi lezi prophetho lezi esizozibuka manje, ngiyafisa ukuthi sifunda sibone ukuthi lezi zinto uNkulunkulu azikhulumile zonke zenzeka ngempela, kukhandeke ukumthemba ezinhliziyweni zethu uNkulunkulu, ngoba into ebalulekile ukumthemba uNkulunkulu. Awukwazi ukuqhubeka ubeke izindonga le foundation isashoda, ukumthemba uNkulunkulu, themba ilizwi lakhe. Yingakho noJesu mayibuya bazalwane, siyakhumbula uthini uJesu kwincwadi kaLuka ku-chapter 18 mawufunda ku-verse 7, uthi uJesu, indodana mayibuya, indodana yomuntu mayibuya emhlabeni, ngaba iyolithola yini ukholo? Siyayizwa bazalwane, sothi nxa indodana yomuntu ibuye, ngaba iyolithola yini ukholo emhlabeni? And nayi into emhlupha kakhulu uJesu ukuthi ngaba uyolithola yini ukholo. So singazazi zonke iy'profetho lezi, but if azikhandanga ey'nhliziyweni zethu ukumthemba uNkulunkulu, azikwenzanga bekumele zikwenze. Yikho bazalwane okubalulekile kakhulu, ngiyakuphinda lokhu. And not only ukumthemba uNkulunkulu ukuthi uthi khona abantu abathi hayi ngiyamthemba uNkulunkulu, ngeke ngihlangana nabo baningi, but mase uye ezwini likaNkulunkulu uthi yazi izwi likaNkulunkulu lithi asenze ukuthi, izwi likaNkulunkulu lithi athi yazi izwi ngeke ngiyakuzwa. But umuntu lokho ethi amthemba uNkulunkulu. So abantu ngicabanga ukuthi ngezinye izikhathi ukumthemba uNkulunkulu, abanye abantu bayitshena ukuthi yi-feeling nje enginayo, yazi I feel like ngiyamthemba uNkulunkulu, yabo. Umuntu then athi hayi uNkulunkulu ngibona athi ngiyamthemba. But ukuthemba uNkulunkulu ukuthemba izwi lakhe, themba izwi lakhe, lento ayikhulumile ukuthi izokwenzeka. Yambona uNoah, lithi iBhayibheli uNoah wayemthemba uNkulunkulu. Kwabonakala kanjani? Ngoba uNoah wathemba lento ekhulunywe nguNkulunkulu, despite into ebonakalayo ngaphandle. Akanandaba ukuthi kubonakala kanjani, ilanga likhanya ever so bright, but uNkulunkulu uthe kuzona imvula asilungise umkhumbi. Ukuthemba lokho ubani? uNkulunkulu. And uNkulunkulu bazalwane ufuna sibe lapho, ufuna sibe lapho, sithembe izwi lakhe. Yazi zingimangazile lezi zinto, asiyele incwadi kaDaniel chapter 11 masifunda ngeke ngamangala kakhulu ukuthi uNkulunkulu ngempela hayi uthembekile kakhulu. Daniel chapter 11 now unye ngizokusho sikhumbuzana nje, simane siyi-repeat-a lento so that sibe ne-understanding ecacile. UDaniel chapter 11 uqala a-introduce kuDaniel chapter 10. So uDaniel chapter 11, uDaniel uthola ngonyaka wesithathu wenkosi uKhoresi, ngesiZulu, nge-English kuthiwa uCyrus. So lo mbono lo uthola uDaniel ngonyaka wesithathu kaCyrus. Now sibonile ukuthi lo mbono futhi kaDaniel ulandela lo mugca wesiprofetho, ubulandelwa ezinye iziprofetho uNkulunkulu beyilethile. uNkulunkulu lento lokhu eyiphindaphinda ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi ingasilahleki lento, and eze lokhu eyiphinda futhi umane eda i-detail. Kunama-slides engifisa ukuwashare mhlawumbe, sike sibuye lama-slides very quickly. Siyabona bazalwane? Thembe siyabona. Now kwincwadi kaDaniel sasithe amavesi mangaki bazalwane? awu-45. Nayi i-timeline yethu incwadi kaDaniel siyayibona. Now kwincwadi kaDaniel okunye futhi asikubonile ukuthi uverse 1 to 40 i-history. So manje thina sifuna uku-understanda ini? I-future.
But yini ekumele uqale si-understand before si-understand i-future yini i-history. Siyezwa lona bazalwane, uNkulunkulu into ayirequirishayo le from us. Mhlawumbe sibuye ivesi elikhuluma lento asiyeni ngokushesha nje kwincwadi kaMshumayeli, incwadi kaMshumayeli chapter 3 ngokushesha nje bazalwane ukuze singamoshi isikhathi. UMshumayeli 3:15 lento yayikhona isazokuba khona, and uNkulunkulu ufisa sazi lokho okudlulile. Siyayibona le bazalwane, so uNkulunkulu ufisa ukuthi sibe nolwazi lwalezi zinto ezinjani ezidlulile ukuze siqonde ini lokhu okuzayo, ngoba okuzayo yilokhu i-repetition into eyivele ikhona. Now kuDaniel chapter 11 verse 1 to 40 is history, verse 41 to 45 yini i-future. Siyezwa lona bazalwane, uverse 40 is history and present, ila sime khona. So verse 41 to 45 i-future until ufike kuDaniel 12 verse 2 la iphelela khona, la sekuvuka khona abalele emhlabathini njengoba lisho iBhayibheli kwi-resurrection. Siyezwa lona bazalwane, so lena history noba i-history esuka khona lapha ekudeni, kusukela la uCyrus wayebusa khona ngonyaka wakhe wesithathu kuze kube sekufikeni kwaJesu. Sayizwa lona bazalwane, so this is a history of more than 2000 years, so kujulile nje kakhulu impela. Now osesikufundile nguverse 1 to 14. Mawubuka la esithombeni uverse 1 to 14 udila kakhulukazi nombuso wamaMidi namaPersi. Siyakhumbula bazalwane, uking of the north, king of the south uvela kanjani kwincwadi kaDaniel? Uvela ngokuthi umbuso kaAlexandra wahlukana kawu-4. Kwaba khona inkosi yase-south neyase-north neyase-east neyase-west. Siyakhumbula lesithombe? Yebo, but asifundile ukuthi inkosi yase-west yanqoba yase-east, and then eyase-north yanqoba le ibiseyisele yase-west. So u-east no-west wonke ubuyele wangena kubani? Ku-north. So manje sekukhona only king of the north and king of the south. Siyabona bazalwane, so ingakho kudilwa nge-king of the north and king of the south, but singakhohlwa ukuthi konke lokhu ukuqhubeka kwani kombuso kwenkosi u-Alexandra the Great. Washona u-Alexander the Great ngonyaka u-323 BC, and then-ke ngonyaka u-301 BC umbuso wakhe wasewuhlukene kane kawu-4, and then-ke ngokuhamba kwesikhathi wahlukana kwasala only 2 divisions, north and south. Sifundile abazalwane ukuthi kwi-north and south kukhona lamakhosi amabili, Ptolemy, Seleucus. Ingakho lama uthola la kubhale la Ptolemaic Empire, king of the south, Seleucid Empire, king of the north. Now la sigcine khona last week verse 14 la sekuqala ukungena khona umbuso wani wamaRoma. Soqala khona siqhubeke nayo. Cela sifunde, angazi uzothola usifundela from verse 14 ukuya phambili. Ngalezo zikhathi abaningi baya kuyisukela inkosi yaseNingizimu, nabaphangi babantu bakho baya kuziphakamisa ukuqinisa umbono, kepha bayakuwa. Now siyakhumbula siyifunde leli vesi, ngahlala kulona last week likhuluma lana leli vesi ukuthi kunabantu abaningi abazoziphakamisa ukuthi bathini, ukuthi balwe nenkosi yakuphi yaseNingizimu, king of the south. Sayibona lo, and emlandweni masifunda siyathola ukuthi ngempela ngalesi sikhathi esilindelekile kwenzeka impela lokhu uNkulunkulu akukhulumile. Kunamakhosi not eyodwa kuphela, yebo kwakuyinkosi yasenyakatho, kodwa nenye futhi inkosi. Siyakhumbula sifunda ukuthi emlandweni kukhona inkosi ekuthiwa Antiochus Magnus, yahlangana nenye inkosi uPhilip, inkosi yaseMacedon. Yena Antiochus inkosi yasenorth yasenyakatho, inkosi yaseSyria. Zahlangana ley'nkosi zombili zathi ngoba lapha enyakatho, ngoba lapha eningizimu
sekubusa umfananya nje omncane ingane kaTholimu loqeda kukhothama, asihambe siyithathele umbuso. Kodwa bazalwane, bakwenza nje lokhu kwakunesivumelwano ukuthi kumele kube nokuthula phakathi kwale mibuso, umbuso wasenyakatho nombuso waseningizimu. So amaRoma ebona ukuthi awu, nayi inkosi encane isukela ingenzanga lutho, futhi nabo abantu bephula isivumelwano abasenzile ngenxa yokuthi bafisa ukuthola umhlaba, bangenelela amaRoma. Yingakho-ke manje iBhayibhile selikhuluma nangenye igroup yabantu, ikhuluma lana ngenkosi yaseningizimu, bese ikhulume nangabaningi abazosukuma. Siyabona leyo nto, ukulwa nayo inkosi yakuphi, yaseningizimu. Kodwa bese ikhuluma ngenye igroup-ke manje ekuthiwa ngabaphangi babantu bakaDanyeli. Abantu bakaDanyeli-ke obani? AmaSirayeli, angisho. Obani abaphanga isizwe sakaSirayeli? Mawufunda kwincwadi ka-Ezekiel chapter 7, mayikhuluma ngabaphangi, uNkulunkulu azobathumela ukuthi baphange isizwe, ukhuluma ngesizwe saseBhabhiloni. Kodwa isizwe saseBhabhiloni kahle kahle siyisimboli yento ezokwenziwa isizwe samaRoma, ngoba yize baliphanga isizwe sakaSirayeli, isizwe sakaBhabhiloni, kodwa abasiqedanga. Kodwa umbuso ngempela owaphanga isizwe sakaSirayeli wasiqeda futhi ekugcineni ngumbuso wamaRoma. So uverse 14 la ukhuluma ngombuso wamaRoma, futhi siyazi ukuthi ngeke ukwazi ukukhuluma ngeBhabhiloni ngoba ngalesi sikhathi iBhabhiloni selidlulile kwimbuso yomhlaba. Angisho iBhabhiloni lisekuqaleni lona, angisho ibe iBhabhiloni bese kube umbuso wamaMede namaPersi, yakhumbula, bese kube umbuso wani wamaGreki, bese-ke manje kube umbuso wamaRoma. Manje sikwisikhathi sombuso wamaGreki waseJavani. Siyayibona lo bazalwane, la kubusa khona inkosi yasenyakatho nenkosi yaseningizimu. Yazi njengoba ngikhuluma kungathi ngike ngathi ekuqaleni sikwisikhathi lana kulamavesi wombuso wamaMede namaPersi, cha, sikumbuso ka-Alexander, umbuso wamaGreki, umbuso waseJavani ngesiZulu. So amaRoma sekade edlulile. So abaphangi la kukhulunywa ngesizwe saseRoma. Now siyadlula-ke siya kuverse 15, sayigcina la kuverse 14, and safunda abazalwane ngokuqhamuka kwesizwe saseRoma, ukuthi yazi ukuthi saqala siyisizwe nje esincane lo mbuso waseRoma, kodwa kancane kancane lokukhula. Umlando wakhona uthi lo mbuso waqala ngonyaka u-753, around 753 BC kudala. So manje sifika la kulesikhathi lesi seku-almost 200 BC, yabo sekudlule almost 600 years lo mbuso uqalile ukukhula. Lo mbuso manje ukhula kancane kancane. So mawufika la, ufika lana vele sewunamandla, sewujimile kakhulu. Ngelinye ilanga soke sifunde nje ngombuso waseRoma. Ngalesikhathi ufika la, ufika vele sewuqeda kulwa izimpi ekuthiwa ama-Punic Wars. Izimpi bazalwane, mawufunda ngomlando kwezimpi zesikhathi sasekuqaleni, izimpi ezazishube kakhulu. So umbuso waseRoma usilwa nesizwe esasesikhulu ngempela, isizwe saseCarthage. Lo mbuso waseRoma uloku ulwa nalesi sizwe, uloke uyaqina, uloke uyakhula, uloke uyazimodifya, uloke ufocusa kakhulu kwindaba ye-military, siyabo, kwindaba yamabutho waseRoma. Ekugcineni amabutho waseRoma asebenamandla kakhulu, seyesabeka. So mawevela la sewezokhuza lo mhlolo owenzakalayo, lezi nkosi lezi u-Antiochus noPhilip balalela ngempela, ngoba lesizwe udumo lwaso lwaselandile umhlaba wonke ukuthi isizwe lesi esiyingozi. Kwalamula-ke bazalwane isizwe sakuphi, saseRoma, kulento yayifisa ukwenziwa yilamakhosi amabili, u-Antiochus noPhilip. Now siyaqhubeka-ke kuverse 15. Iyakufika inkosi yasenyakatho inqwabele iduli, ithathe umuzi obiyelweyo, izingalo zaseningizimu aziyukuma, nabantu bayo abakhethiweyo abayukuba namandla okuma. Ngifuna uyichaza le
nayi ngiyakufaka lokhu for i-benefit yabantu abafisa mhlawumbe information ye-history nje historical. Lesithombe lesi engisivezile isithombe sencwadi engithanda kakhulu uyisebenzisa. Zikhona ezinye futhi njengoba ngishilo engiyisebenzisayo, kodwa le iyona engiyisebenzisa kakhulu ukubuka nje i-history. La ku-verse 15 kukhulunywa ngenkosi yakuphi? Kukhulunywa ngenkosi yasenyakatho, angisho kuthiwa inkosi yasenyakatho izobuya, and la kwi-English ithi shall cast up a mount, ngamanye amazwi uzozungeza isizwe leso asihlaselayo. Manje kuthiwa lana yisizwe esibiyelwe noma esikhuselwe kakhulu. Siyayibona leyo nto, and lokhu kwenzeka emva kokuthi isizwe saseRoma silamule kule nhlekelelo eyayizokwenzeka mawukuthi uPhilip no-Antiochus bayavunyelwa ukuthi bahlasele le nkosi encane uPtolemy Epiphanes. Now lana bazo lento eyenzeka, wathi isizwe saseRoma siqeda kulamula, saphinde sathumela futhi sathumela futhi umuntu ozoba i-guardian yale nkosi encane yase-Egypt. I-guardian yaleyo nkosi leyo iyona-ke eyabona lana ngathi kuzoba nenkinga, ngenzeka ukuthi baphinde bazame ukusihlasela labantu. Ake sizame ukuqinisa indawo ey'thile zombuso wethu. Ngempela i-guardian yale nkosi encane yathumela uScopas, njengoba sibona la mhlambe kule mbhalo ubhalwe uScopas, owayethenjiwe ngempela, siyabo, ukuthi ahambe aye eSidoni, ayolithatha futhi libuyele esandleni sakuphi, saseGibhithe. iSidoni ingabi sesandleni senkosi yakuphi, enyakatho. Ngempela uScopas wakenza lokho. Mayekwenza lokho-ke wayekwenza ngalesi sikhathi kwakulamula isizwe saseRoma. So-ke isizwe saseRoma sabuyela ekhaya, yabuya-ke inkosi yasenyakatho yathi hayibo, benzani bebethatha lesi sizwe saseSidoni, athi ngibuyele nami ngihlasele. Ngempela yabuyela futhi le nkosi yasenyakatho u-Antiochus wahlasela kakhulu. uScopas wazama ukulwa wahluleka. Kwaphinde futhi kwabizwa amanye amabutho akhethiweyo, kuthiwa kangamabutho amathathu aziwayo ukuthi anodumo olumangalisayo kwiGibhithe lonke. Abantu nje babe ngingathi mhlambe babenodumo lokuthi ngamadoda angamaqhawe anamandla, kodwa nabo bahluleka. Ngisho khona lapha eSidoni, njengoba kuthiwa kuyindawo eyayibiyelwe kakhulu, ingoba kwakuyindawo indlela eyayime ngayo kwangekho lula ukuthi ungene ibutho lilwe khona, kodwa inkosi yasenyakatho yagcina ingenile ngempela futhi yanqoba. Now uyaqhubeka umlando. uNkulunkulu la njengoba sinikeza lo mlando, umane sinikeza nje, asinikeze yonke into, umane sinikeza bits and pieces so that sibone ukuthi sikephi ngokwesikhathi. Usinikeza futhi i-piece yomlando abonayo ukuthi hayi kuzoba lula leyo ukuthi masiyibona siyifunde emlandweni, sifunda nevesi, sikwazi ukuqhathanisa, sisheshe sikuhlanganise. Siyayibona leyo bazalwane. Now ku-verse 16 uyaqhubeka futhi umlando, ayisifundeni u-verse 16. Yazi ngiyafisa ukusho nalokhu before ufunda u-verse 16. Njengoba la ivesi likhuluma ngesizwe esasibiyelwe sizonqotshwa inkosi yasenyakatho, inkosi yaseningizimu ayizokwazi ukuma. Lisho kanjalo i-verse 15, siyayibona? I hope amehlo wethu ku-verse 15 ukuthi inkosi yaseningizimu ayizokwazi ukuma, and then lithi iBhayibheli futhi ngisho nabakhethiweyo bayo. Siyayibona leyo nto bazalwane. So laba abakhethiweyo yilamabutho bengikhuluma ngawo amathathu. Uma ufunde kumlando asetshenziswa inkosi yaseningizimu, izama ukuthi ngempela inqobe inkosi yasenyakatho la endaweni yaseSidoni, kodwa ngisho nabakhethiweyo bayo bahluleka. Siyabo, so siyabona ukuthi ngempela ise-direct fulfillment, kwenzeka exactly le nto uNkulunkulu athe izokwenzeka. Nasene ku-verse 16, kepha omsukelayo uyakwenza njengentando yakhe, akakho oyakuma phambi kwakhe, uyakuma ezweni elihle.
abhubhise ngesandla sakhe. Yazi bazalwane, lana ngingakayifundi history khona into engicela uyibuza, ngifuna ukubona ukuthi ngifuna nje izingqondo zethu mhlawumbe sizama ukuthi sizicabangise mhlawumbe ngezinye izinto esizaziyo. Kuthiwa omsukelayo, meaning osukela inkosi yasenyakatho ngoba yiyo ekhulunywa ngayo la enqobayo. Kuthiwa uzogcina seyithini? Uzoze ezolwa naye, elwa nenkosi yasenyakatho, futhi uzoyinqoba ngoba kuthiwa lana uzokwenza ngokwentando yakhe, futhi akekho uzokwazi ukuma phambi kwakhe. Siyayibona leyo nto. Bese kuthiwa futhi uza kuma ezweni, the glorious land. Kambe uthe yize elinjani kambe ngesiZulu? Sengikhohle ukuthi kathi ufunde ukuthi yize elinjani. Elihle. Ezweni elihle. Kuthiwa futhi ngesandla sakhe leli lizwe elihle liyakubhujisa. Na ngicela ukubuza bazalwane la ku-verse 15, la ku-verse 16 kukhulunywa ngomuphi umbuso okuthiwa usukela inkosi yasenyakatho, number 1, and number 2, enye identifying mark esiyitholayo ku-verse 16 yalo mbuso kuthiwa ngumbuso lo ekugcineni okuyena wona ozobhubhisa izwe elihle. Umuphi lo mbuso okukhulunywa ngawo bazalwane? Ku-verse 16 kukhulunywa ngomuntu osukela inkosi yakuphi yasenyakatho. Oyisukelayo siyatshela la ukuthi uzokwenza ukuthanda kwakhe, akekho futhi ozokwazi ukuma phambi kwalo muntu noma lo mbuso ozobe esukela inkosi yasenyakatho. Kuthiwa futhi lo muntu noma lo mbuso osukela inkosi yasenyakatho uzoma nasezweni elihle, i-glorious land. Kuthiwa futhi nangaye i-glorious land izothini? Iza kushabalaliswa, it shall be consumed. So ngikhulume ngama-identifying marks amangaki? Amabili, ukuthi umuntu lo oqala osukela inkosi yasenyakatho. Okwesibili siyathola ukuthi ngumuntu futhi okuyena ekugcineni ozogcina eshabalalisile izwe elihle noma i-glorious land nge-English. Then ngabuza ukuthi masicabanga kukhulunywa ngomuphi umuntu la noma umbuso? Mina ngicabanga ukuthi pagan Rome. Okay, i-pagan Rome. Abanye bazalwane? All right. Yebo bazalwane, izwe lihle yi-Israel, and also bazalwane nawe sikubonele okubalulekile ukuthi iBhabhiloni yisizwe, yebo, esasike sayibhubhisa Israel, kodwa sesidlulile manje kwiBhabhiloni, angisho. So angeke basakwazi ukuthi kubuyela kwiBhabhiloni ngoba siyazi nasemlandweni iBhabhiloni uNkulunkulu waqeda ngalo, azange liphinde livuke. Siyakhumbula sakufunda lokho bazalwane. Now lana kukhulunywa ama-identifying marks mabili. Kuthiwa le nkosi lo mbuso usukela inkosi yakuphi? Yasenyakatho. Uyisukele kanjani inkosi yasenyakatho? Ngokuthi angenelele kulama-affairs la ku-verse 14. Siyakhumbula phela inkosi yasenyakatho ku-verse 14, inkosi u-Antiochus noPhilip bathi bazoyohlasela uPtolemy, le nkosi encane eneminyaka about 5 or 6 years. Siyayibona leyo nto, and bafuna ukuhlukaniselana ngezwe layo nje. So kwangenelela manje isizwe saseRoma. Ngaleyo ndlela isizwe saseRoma ngaze ngithi isona esaprovoke okanye esangenelela, yabo, ngoba le nkosi yasenyakatho kungasinakanga isizwe sakephi? SaseRoma, kodwa isona esasifaka esithombeni. Then number 2, siyatshela futhi ukuthi isizwe leso sizome kwi-glorious land ekuse-Israel lapho, and yiyo futhi yiso leso sizwe leso esogcina sibhubhisile leyo glorious land. Siyabona bazalwane, ake sibuke, you know, makukhulunywa nge-destruction yeJerusalem, ayisibuka amazwi kaJesu senencwadi kaMateyu 24. Yize uJesu engakhulumi ngalo izwe, kodwa uyachaza ukuthi yini ezokwenzeka. Senencwadi kaMateyu 24. Verse. Ngokushesha nje asifundeni uverse 2 no-3. Mhlawumbe sifunde just verse 1 to 3, akunankinga. Kuthe uJesu ephuma ethempelini emuka, kwasondela abafundi bakhe kumtshengisa izakhiwo zethempeli. Waphendula wathi kubo,
Anikuboni konke lokhu na? Ngiqinisile ngithi kini, akuyukushiywa lapha itshe phezu kwetshe elingekudilizelwa phansi. Esahlezi entabeni emnqubu, abafundi beza kuye bebodwa bathi, "Sitshele ukuthi lokhu kuya kuba nini, nesibonakaliso sokuza kwakho nesokuphela kwezwe siyakuba yini na?" Amen. So lapha bazalwane siyathola ukuthi ngempela uJesu la ukhuluma nge-destruction eJerusalem, and uthi indlela ezobhujiswa ngayo ukuthi akuyi kusala itshe phezu kwetshe elingayo kuthini, elingayo kubhujiswa. Siyabona nini bazalwane? And ngempela kwincwadi kaDaniel bekuthiwe lesizwe siyakubhujiswa kuphele ngaso, siyakubhujiswa kuphele ngaso. So la ikhuluma ngesizwe saseRome. Now yini eyenzeka la kulo verse 16 lesikhuluma ngaye? Kwakhona inkosi, angazi noma mhlambe ngiyakuveza, yebo, nasi isithombe, abanye bothatha ama-screenshot nabanye ngenzela nje ukuthi umuntu abe nakho yini information. Inkosi yasenyakatho, siyakhumbula ukuthi inkosi ebusa kuphi? Inkosi ebusa kuphi? eSyria. Siyabona lokho bazalwana, ngisho i-north la, funa nje siyibone le nto, angifuni sivume and asiboni Syria and yonke le region le around Syria namanye amazwe, but nje north Syria. So lana into eyenzeka kulesi prophet la ku-verse 16, uPompey eRoma-ke bazalwane, ngangikushilo last week lokhu ngizokusho again. eRome kwakungekho amakhosi. I-emperor eRome iqale ngoCaesar, ngoJulius Caesar, and then kwaqhubeka-ke manje ngo-Augustus Caesar, Octavius, then kwaqhubeka ngo-Tiberius, kanjalo kanjalo, ama-emperor lawo. Kodwa phambi kwaleso sikhathi yayingekho i-emperor. iRome yayi-operator ngedemocracy, yayi-republic, yabo. Yingakho njalo abantu mabethumela ama-ambassador asuke eRome, yayifika i-ambassador ithi the people, okanye ithi the senate of the republic of Rome. Njalo i-ambassador mayizi-introduce isho kanjalo, ithi the senate of the republic of Rome says. Ngamanye amazwi ithi ipalamente lesizwe saseRoma lithi, isenate ipalamente, siyabona. So eRome engekho ini ababusi, amakhosi. So uPompey lona esimbonayo labazalwane wayengeyona inkosi, kodwa kwasekuqala ukwenzeka ishift manje ukuthi isuke from i-democracy iye from i-democracy to ubukhosi. Kwakukhona iPompey, igeneral yayinamandla ngempela. Leyo general leyo ngonyaka u-65 BC yanqoba isizwe saseSyria. Mawubona la ngifake khona in bold, yanqoba u-Antiochus Asiaticus, wayinqoba, and ngempela isizwe saseSyria sabuswa yini? yiRoma. Kodwa mayisuka lapho futhi akwanelisekanga lokho, just 2 years down the line, 63 BC, wayenqoba futhi ngo-63 BC isizwe sakuphi? saseSirayeli. Now isizwe saseSirayeli sasesivele sisazi isizwe saseRoma, kodwa sasingakaze isizwe saseRoma singene eSirayeli sinqobe. In fact, isizwe saseRoma sasilikhusele iSirayeli, sasiwumkhuseli noma sasiyi-protector yesizwe saseSirayeli, isizwe saseRoma, kusukela ngonyaka u-161 BC. Kodwa manje uPompey wangena wasinqoba isizwe saseSirayeli, wasenza naso sabe yi-province ye-Roman Empire, futhi wathi abantu abaqale manje bonke abantu babhawe ethi i-Roman Empire. I-Roman Empire iyona ezothumela abantu abazobusa kanjalo kanjalo kanjalo. So ngonyaka u-63 BC, njengoba lisho iBhayibheli la ku-verse 16 ukuthi uzoma nasezweni elihle, the glorious land. Ngempela kwenzeka kanjalo. Now sesikhulumile nge-glorious land ukuthi ekugcineni ngo-AD 70, akekho umuntu engicabanga ukuthi akawazi AD 70, kodwa mayikhona sisazofika naye kuwona. Kodwa AD 70 unyaka odumile ngokuthi amabutho amaRoma
afika ayi-Israyeli angasho athumela ayi-Israyeli amabutho abhubhisa isizwe sesirayeli kwabhujisa itempeli ngempela kwafezeka isiprofetho sikaJesu kwangasali netshe elilodwa phezu kwelinye njengoba uNkulunkulu wayekhulumile. Bazalwane, lento moyifunde iyathusa ngempela, kwenzeka exactly lento uNkulunkulu ayikhulumile. Uyabona ukuthi uNkulunkulu isizwe saseRoma sisaqhamuka angazalwa ngisho uJesu waseyisazi ukuthi uNkulunkulu uthi nasi isizwe esiyogcina ekugcineni sibhubhise isizwe sakwaSirayeli. Siyibona leyo bazalwane. So if wakhona umuntu ngempela owayefunda isiprofetho esifundisisa elandela nangesikhathi zesizwe sakaSirayeli, wayobona umuntu mase beqala ukubuswa yilesizwe saseRoma sekusondele isikhathi sokuthini sokubhujiswa kwabo. Ingakho uJesu kwincwadi kaLuke chapter 19 kuverse 42-43 uthi i-Israyeli ayisazanga isikhathi sokuhanjelwa kwaso. Uthi you did not know the time of thy visitation. Siyabona lo bazalwane. So ngempela Israyeli ngoba they neglected his prophet, ababonanga mase kusondele isikhathi sokubhubha kwesizwe sabo. Kodwa uJesu wabasiza abaKristu, wabatshena ama-signs ukuthi niyobona kanje mase kusondeleke manje sekuzokwenzeka. And ngempela bonke abantu babekholwa kuJesu, bekholwa amazwi kaJesu basinda ngoba uJesu wathi manibona le sign phumani nibaleke. Balishiya idolobhe baya ePheriya basinda ngempela. And bazalwane, bonke abangakholwanga amazwi kaJesu babhubha kabuhlungu. So kwenzeka kanjalo. Now ake sidluleke lapho siya kuverse 17 very quickly. Siyadlula nje kulama verse ngoba i-history iseyinde le history, so angizihlala kakhulu kuyona. Kuverse 17. Uyakubhekisa ubuso bakhe ukufika namandla ombuso wakhe wonke kanye nezivumelwano azenze. Uyakumnika indodakazi yabesifazane ayonakalise, kepha ayiyukuma ingabi ngowakhe. Okay, lana kambe kukhulunywa ngobani manje? Kukhulunywa ngalo obesukela inkosi yasenyakatho egcine eyinqobile wathatha indawo ekuthiwa yiSiriya. Now ngicela ukubuza ke bazalwane, kusukela kuverse 16 inkosi yasenyakatho sekuwubani? SekuwamaRoma. Yebo, sekuwamaRoma. Siyakhumbula phela bazalwane sathi indlela esibona ngayo inkosi yasenyakatho ikanjani? Inkosi yasenyakatho according to this prophet yilowo mbusi noba lezo sizwe esobe sibusa indawo le ibibizwe ngenyakatho, iSyria and the surrounding regions. Nenkosi futhi yaseningizimu kuzoba kuyisizwe esibusa iGibhithe. Yabona manje sithi iGibhithe libuswe asithi mhlambe libuswe isizwe sakwaSirayeli. Ngenza nje isibonelo sifunda isiprofetho. Inkosi eseningizimu sekuzoba isizwe sakuphi? SaseSirayeli, ngoba sekuyisona esibusayo eGibhithe. AmaGibhithe akasayibuseli. Siyayizwa bazalwane, njengoba uthi namanje inkosi yaseGibhithe sonke lesikhathi kusele kuTolemi. uTolemi umGreek, kodwa owathi ngenxa yokuthi umphathi wakhe uAlexander wasesinqobile isizwe saseGibhithe mase behlukaniselana ngezizwe, uyena wathatha isizwe saseGibhithe. uTolemi akayona Egyptian. Siyayibona leyo nto bazalwane. So ngumGreek kodwa uyinkosi yaseningizimu yase-south yase-Egypt. Sasifundile kuDaniel chapter 11 kuverse 8 no-9 ukuthi ngempela iningizimu khulunywa ngesizwe saseGibhithe. And so umuntu noma umuphi obusa isizwe saseGibhithe inkosi yaseningizimu, obusa isizwe saseSyria yinkosi yakuphi? Enyakatho. So manje sekubusa inkosi yaseRoma noma sekubusa isizwe saseRoma. So yiRoma manje inkosi yakuphi? Yasenyakatho. Kusukela kuverse 16 yiRome. Nakuverse 17 kuthiwa cela uphinde ngesiZulu, yazi angifuni ukusho ngesiNgisi. Cela uphinde ngesiZulu khona igama engilifunayo la. Uyakubhekisa ubuso bakhe ukufika namandla ombuso wakhe
isivumelwano. Azenze uyakumnika indodakazi yabesifazane ayonakalise, kepha ayikuma. Now bazalwane, la ku-verse 17 into engifuna siyibone. Ku-verse 17 beshithi ukhuluma ngoPompey ekuyena general noba general sabumbusi, ngoba lamadoda amathathu kahle kahle mawehlangene uCaesar, Pompey noCrassus. Into ayigcine yenzeka as kuloku siliwa eRome, bagcina sebeziphathela eRome. Now kuthiwa njengoba bathatha kuthiwa le nhlobo yombuso yi-triumvirate, babehlangene, so it was ngathi yindlela ethile yokubusa ukuthi bazohlangana nje bobathathu kube yibona baphethe. Kodwa uCrassus washona, ngoba sesiyambona uCrassus beseceleni ngathi vele umdala, kwakuyikhehla emdala. uJulius Caesar noPompey babethe kubabasha, and then ekugcineni uPompey noCaesar baxabana. So sikhumbule ukuthi uPompey yena onqobe isizwe seSyria, wenza ukuthi isizwe saseSyria sibuswe amaRoma. And then uPompey futhi mayisuka lapho wanqoba isizwe sakephi sase-Israel, izwe elihle, glorious land, and wenza ukuthi naso sibuswe yini ngamaRoma, 65 BC no63 BC. But mayisuka lapho uPompey uyaxabana nobani? noCaesar. And mabexabana noCaesar kulungiselelwe impi kuzoliwa. Then uPompey balwe noCaesar, ahluleke uPompey abaleke yena aye kuphi? eGibhithe. Mayibaleke eGibhithe, uCaesar amxoshise aye khona eGibhithe. uCaesar uxoshisa uPompey eGibhithe. uPompey uyabulawa, so uCaesar ufika akusekho uPompey. Kodwa mayifika eGibhithe, sikhumbule ukuthi isizwe bengithi ngizonibuza kodwa ukuthi ngisalise ngisho. Njengoba siloke sifunda, sesizodwa nje isizwe esingakanqotshwa umbuso waseRoma, iGibhithe. Yini? Yiningizimu. Siyayibona leyo nto, yiningizimu. So iGibhithe alikanqotshwa, lona lisazibusela, otholemi basekhona impela. Njengoba noPompey ebalekela eyakhona, akabaleki ngoba mhlawumbe uwumbusi wakhona, cha, alikanqotshwa iGibhithe. So uCaesar mayiya khona, ufika uPompey akasekho, seyifile, but ufika kubusa abantu ababili, uPtolemy noCleopatra umfowabo. Ungena kanje uCleopatra esithombeni. So uCleopatra nomfowabo, ubaba wabo wabashiyela umbuso lo waseGibhithe bebancane, and then kwaba yibona okumele bathini babuse. Futhi wenza i-arrangement ukuthi njengoba kuwusisi nobhuti kumele bashade ukuze babuse kahle, kube yi-king and queen. Kodwa mayifika uCaesar eGibhithe, ufika uCleopatra noPtolemy abazwani, baxabene, and uCleopatra akasenayo ishare yombuso. So uCleopatra uyacomplaina kuCaesar ukuthi hey, cele ningisize, njengoba nina amaRoma nihlezi nisisiza njengesizwe seGibhithe, cele ningisize, nayi inkinga. Now kwangeyona inkinga elula le, ngoba yayihlukanise phakathi isizwe. Now ngiyafisa bazalwane siyibonele, ndiyazi iyamangalisa kakhulu. Uyabona la esithombeni kukhona umuntu ophethe icarpet, engathi kunento nje ayigoqile ngayo. Uyazi mawufunda kumlando, uCleopatra wabona ukuthi lana angeke awine unless akwazi ukuhlangana personally noCaesar, akhulume naye uCaesar akwazi ukuthi amsize. And yazi ukuthi into ayenza yini mawufunda kwi-history, uCleopatra ukuthi wacela ukuthi bamgoqe, ama-servants wakhe amgoqa kwi-mat kanje, kwi-carpet kanje, and then kwabakhona oyihambisayo le carpet eyiphethe ngaleli hlobo iphethwe ngalo, like shuthi lena kwakuyi-movie bezama ukurepeata nje le story. And mayiphethe le carpet uya kusiza lo muntu lo ophethe uCleopatra emgoqile ngale carpet, ngale ndwangu eboshiwe. Uyakusiza uthi, Caesar sikuphathele isipho
lana njengabantu baseGibhithe. Nasi isipho sakho, safike sabeka phambi kwesiza. Usiza ukuthi watshena ama-servants wakhe ukuthi makaqaqe isipho, wathi masiqaqwa isipho kwasukuma owesifazane omuhle ngendlela emangalisayo. And mayisukuma lo wesifazane uCleopatra wazazisa ukuthi uCleopatra nayi inkinga anayo, umfowabo akafuni ukumnikeza ingxenye yakhe yombuso kanjalo. And then kwangapheleli-ke bazalwane lapho, I'm sure abanye bake bayifunde i-history njengoba sibona kwisithombe sesibili la nangoCleopatra ebambene noCaesar, kwagcina futhi sekune-affair kanjalo. So kwagcina uCleopatra seyikwazi ukumenza uCaesar enze lento efiswa uyena. And ngempela uCaesar umbuso wawunikeza uCleopatra ingxenye yakhe emfanele. Now la isiprofeto sithi sikhuluma ngokuthi lo mbuso waseRoma uzongena ngamandla kule kingdom le engabizwanga ngegama. Le kingdom le kingdom yakuphi? Yaseningizimu, kingdom of the south, ngoba iyona kuphela engakanqotshwa. Now uCaesar mayivumela ukuthi Cleopatra abuyisele ingxenye yakhe yombuso, kwaba khona inkinga emphakathini njengoba ubona la kuleli page ngilivezile. It is soon sedition, it open sedition soon followed. So abantu baseGibhithe abaningi zange bavumelane nalesinqumo, and that's why noCleopatra wayibona ukuthi kungcono enze lento ayenzile ngoba wayesazi ukuthi if akayi personally kuCaesar ngeke asithole lesinqumo asifunayo. So abantu baseGibhithe bavumelananga nalesinqumo, kuba ne-sedition, and then kwaqala impi. Ama-Egyptians aqala ukushisa iy'kebhe zamaRoma, yabona konke nje kanjalo, and kwaqala impi. And kule mpi amaRoma awezohlulwa, but amaRoma asizwa ngamaJuda. If uyabuka kule part engiyi-highlightile la ekugcineni, ithi Antipa the Idumea indawo eseduze nase-Israel. Kuthi Antipa the Idumenian joined him with 3,000 Jews. Kuthi the Jews who held the frontier gateways into Egypt permitted the Roman army to pass without interruption. So the arrival of this army of Jews under Antipa helped decide the contest. So kuthiwa ngamaJuda okuyiwona wasiza kahle kakhulukazi amaRoma ukuthi anqobe lesizwe saseGibhithe under uCaesar. Siyayibona leyo nto bazalwane. Now mawubuyela kwisiprofeto la ku-verse 17 ngesiZulu, i-language nje bazalwane akucaci kahle, but kunento emnandi engiyithandayo engathi asiyi-underline nokuyi-underline ku-verse 17 le-English. Ngizolifunda le-English bese ngiyiveze le part esiqeda kuyifunda la kwi-history. Ithi, he shall also set his face to enter with the strength of his whole kingdom, and the upright ones with him. Thus shall he do, and he shall give him the daughter of woman. Mayikhuluma about the daughter of woman, ikhuluma ngoCleopatra okuyena owazinikela kuCaesar into this affair, and into eyi-corrupt, ngakho iBhayibheli yaqhubeka la lithi corrupting her. Ithi, but she shall not stand on his side, neither be for him. Ekupheleni kwayo yonke lento uCleopatra wagcina ehlukene noCaesar, and abantu abawaziyo umlando uCleopatra wagcina seyihlangana nobani? NoMark Antony, yabo, wambetreya uJulius Caesar. Now iphathi bengifuna ukuthi siyibone la yile phathi eshoyo ukuthi le nkosi noma lo mbuso waseRoma awuzufika wodwa with the strength of his own kingdom, but ithi lana kwi-English, and the upright ones with him. Mayikhuluma about the upright ones, ikhuluma lana ngamaJuda. Yibona abantu abaziwa ukuthi abantu bomthetho noma ngabantu abaqotho. Siyabona leyo nto. So ngamaJuda asiza isizwe saseRoma ukuthi ngempela sinqobe laphayana eGibhithe. So siyadlula bazalwane, siya verse 17. Now ngiyaxoxa nje i-history. Okay, bengithi ngizwa mhlawumbe inkulumo. So ngiyaxoxa nje i-history bazalwane
siyadlula kuyona as isenzeka. uNkulunkulu ukhuluma nama-parts abonayo ukuthi kuyoba lula sohlanganise nevesi. Uthi masibuka lento kwi-hit sibone ikhona into efana nale ekuyenzeka, and sihlanganisa the verses before and the verses after, siyakwazi ukubona ukuthi ngempela nayo into ekukhulunywa ngayo. Siyayibona leyo nto. Now siyadlula ku-verse 17. So uverse 17 ukhuluma ngoJulius Caesar owangena eGibhithe ezama ukusolve inkinga yayikhona. Siyakhumbula ukuthi wangena ngoba exoshisa uPompey, ufika kunenkinga yayikhona, and mayifika kunenkinga yayikhona uzama ukuyilungisa, but isizwe siseGibhithe samvukela, and masemvukela isizwe siseGibhithe sekumele alwe naso isizwe sasakuphi saseGibhithe. Wasinqoba and wahlala kwesikhashana eGibhithe ngenxa kaCleopatra. uCleopatra lo owamenza ukuthi angafuni ukugoduka uJulius Caesar, but ekugcineni wabuyela ezweni lakubo. Now ake siyiboneni ivesi elilandelayo liyakhuluma ngoJulius Caesar ebuyele ezweni lakubo. Verse 18. Verse 18. Useyakubuphendulela ubuso bakhe eziqhingini, athathe eziningi, kepha isikhulu siyakuqeda ihlazo elenziwe nguye, futhi sibuyisele ihlazo lakhe kuye. Verse 19. Useyakubuphendulela ubuso bakhe ezinqabeni zezwe lakubo, kepha uyakuqhubeka awe angabe esafunyanwa. Ngifuna ukuhlanganisa uverse 18 no-19. Yazi le part le amazing ngempela. Ngesikhathi uJulius Caesar esise-Egypt, verse 18, njengoba ithi after this shall he turn his face unto the islands. Waya kuma-islands ngempela athile awezama ukurebhela, and lama-islands la neSyria nayo yayiphakathi kwalamazwe wayewakubona, waya kuwona uJulius Caesar, and then namanye-ke futhi I think iBosphorus namanye nje. Khona lesisho abantu abasaziyo, ngiyafaka nje lesithombe, ngibona ukuthi lesithombe sengikhumbuza ngale ndaba even if ngiyayikhohlwa. Veni vidi vici, and abantu abayaziyo mhlawumbe lo mlando amazwi akhulunywa nguJulius Caesar ngesikhathi ebuya kule yiqhinga ekhulunywe ngazo kuverse 18, ukuthi indlela kwakulula ngayo uthi I came, I saw, I conquered. Nayo into lento uyisho ebhala incwadi, ebhalela omunye wabahlobo bakhe baseRoma ukuthi nayo into eyenzeka kuleya mpi ngangekuyona kulesa sizwe. Uthi I came, I saw, I conquered. And ngempela lokhu kubalulekile ukuthi sikuthole ngoba iyasho verse 18 ukuthi uzoya lapha and uzonqoba kakhulu. Ithi ke-English, and he shall take many. Siyayibona leyo nto. Kodwa emva kwaloko uverse 19 uthi uzobuyela ezweni lakubo, and then kuthiwa lapho he will stumble and fall, uyakuqhubeka awe engabe satholakala. Ngicela ukubuza ibazalwane, umuntu mayehamba ekhubeka awe, ingaba usuke elindele ukuwa noba usuke engalindelanga ukuwa? Ngicabanga ukuthi sonke siyavumelana ukuthi obvious usuke engalindelanga ukuwa. Siyayibona leyo nto. So yinto e-unexpected le, to stumble and to fall. Usuke engalindelanga ukuwa umuntu, ni stumble usuke engalindelanga, otherwise if ulindele ubungeke uze ube nayo leyo nkinga. Now into eyenzeka la kuverse 19, uJulius Caesar ubuyela ezweni lakubo, and ezweni lakubo uyabekwa ukuthi abe ngumbusi. Ilana abekwa khona ukuthi abe yi-emperor. uPompey akasekho, uCrassus naye akasekho, sekusele uJulius Caesar kuphela, and uyabekwa la ukuthi abe yi-emperor for life. So ngamanye amazwi uphethe manje umbuso ngokupheleleyo. Ngicabanga ukuthi lana kwangonyaka u-45, unyaka u-45 BC to unyaka u-44 BC. Wabusa only 1 year, and into eyenzeka ebuhlungu bazalwane, nayi, oh yes, nayi.
very very painful. Angazi masike siyifunde lo mlando siyokhumbula ukuthi uCaesar wathi ehleli khona lapha eParliamente ebusa ekhuluma nabantu bakhe ama-subjects akhe besaba abantu ukuthi uCaesar seyinepower kakhulu and ngathi izinto azizohamba ngendlela esifisa ngayo kuthiwa bambulala bebaningi bavele bamzungeza engalindele akaphethanga nkemba akaphathanga lutho akahambi nebutho uya nje eParliament eSenate and kuthiwa wafa lapha esilwa bamgwaza wafa kanjalo. I-painting le efamous kakhulu ezama ukuportraya ukubulawa kaJulius Caesar indlela wafa ngesihlungu ngayo, very very sad. Now into eyenzekalayo after lokufa kaJulius Caesar kuba khona umzukulwane kaJulius Caesar bem-adoptile u-Octavius, abanye basiye size ngo-Octavius, and Octavius washo ukuthi u-adoptiwe ngu-Caesar naye wazibiza ngo-Caesar, kwabizwa ngokuthi ngu-Octavius Caesar. Now Octavius Caesar nabanye futhi Mark Antony nomunye kuthiwa ngu-Lepidus babefisa ukuletha i-revenge noma ukubuyisela lokubulawa kabuhlungu kanje kuka-Julius Caesar, and ngempela kwaliwa kakhulu civil war eRome, kakhulu kwaliwa kakhulu bazalwane ngendlela emangalisayo, and finally banqoba, and mabenqoba kanjalo laba babili Mark Antony no-Lepidus nabo kwaba khona ukulwa between Octavius no-Antony. Ekugcineni basuka esithombeni Antony no-Lepidus kwasala u-Octavius kuphela, lokubhaliwe nje khona Octavian khona, kwagcina sekusala yena kuphela, and mase kusala yena bazalwane kwaba uyena i-emperor, and u-Octavius bamnikeza igama kuthiwa ngu-Augustus. Mawufunda ngo-Augustus Caesar kusekhulunywa futhi ngo-Octavius Caesar. Now asize ukuthi isiprofeto sona sithi after verse 19 yini kumele ilandele, asizeni ukuthi ku-verse 20. You know bazalwane, if ngempela besinga understand mhlawumbe besingabazi ukuthi ngaba sikephi kulesi prophet, yabona u-verse 20 bazalwane uzosiza ukuthi siyibone straight ukuthi where we are kulesi prophet lesi. Asifundeni u-verse 20. Bese kuvela esikhundleni sakhe oyakudlulisa umthelisi emhlobisweni wombuso, kepha ngezinsuku eziyingcosana uyakubhujiswa, kungabi ngolaka nangokulwa kodwa. Bazalwane, yayizwa lento bazalwane, ku-English ithi then shall stand up in his place or in his estate. Mighty in his place ikhuluma ngoJulius Caesar lo obulewe, ukuthi you will stumble and fall ngisho. So now uJulius Caesar yabulawa, kuthi endaweni yakhe umbusi olandelayo Octavius Caesar. Now iBhayibheli kodwa limbizi ngo-Octavius Caesar noma ngo-Augustus Caesar. Limbiza ngani? Kwincwadi kaDaniel lithi then shall stand up a raiser of taxes. So lo muntu lo uzobe edume ngokuthini? Ngokuthelisa abantu, ngokwenza intela. Siyibona leyo nto i-tax. Now bazalwane ngicela sibone ukuthi according to iBhayibheli, now not according to history, according to iBhayibheli, ngubani eBhayibhelini odumile ngokuba i-raiser of taxes? Asiyeni incwadi kaLuke chapter 2. Luke chapter 2. Luke 2 verse 1. Kwathi ngalezi zinsuku kwaphuma isimemezelo kuKesari Augustus sokuba kubalwe izwe lonke. Ithi lana nge-English ngiyazi ngesiZulu ithi kubalwe, and one of the reasons mhlambe ithi kubalwe is because abantu vele they were taxed according to i-region abahlala kuyona. Now ithi lana kwaphuma i-decree from Augustus Caesar, siyibona leyo nto, that all the world should be taxed. Siyayizwa leyo nto bazalwane. So now siyatshelwa izinto ezimbili. Masifunda uDaniel 11 kuphela silandela nje verse by verse isiprofeto, sibona engathi cha sesikumbuso waseRoma, futhi sibona engathi ku-verse 20 sesiku-Augustus Caesar. Kodwa ke mhlambe ngenzeka ukuthi asikho sure, ayikho into esinayo ezosiconfirmela, but now u-Augustus Caesar lo okhulunywa ngayo la ku-verse 20
ubizwa nge-raiser of taxes. And then mase siyofunda kwincwadi kaLuke siyathola ngempela ukuthi nangey'nsuku kuzozalwa khona uJesu nangu-Octavius Caesar etholakala eraiser ama-taxes bazalwane. So siyathola ukuthi ngempela without a doubt uverse 20 kaDaniel 11 ukhuluma ngo-Octavius Caesar. So yilapho sesikuleso sikhathi manje kwisiprofethi Octavius Caesar. And then lithi iBhayibhile emva kwey'nsukwana uzothini uzokushabalala kodwa awuzotshatyalaliswa ngolaka noba empini. And ngempela u-Augustus Caesar washona seyimdala, I think around the age of 76, and seyishona washona in peace. Waye endaweni ekuthiwa kusenola kwindawo nje enokuthula ethi uzama ukurecover i-health yakhe, and lapho washona ngenxa ye-old age nokugula. And ngempela bazalwane isiprofethi sishilo ukuthi yazi uNkulunkulu mayefuna into ukuthi ngasigate uzasitshele nokuthi umbusi othile uzoshona kanjani. Njengoba sifunde ngoCaesar ukuthi lona uzoshona mase ibuyele ezweni lakubo, he will stumble and fall, meaning kuzokwenzeka ngendlela engalindelekile. And then endaweni yakhe kuzovela omunye ongumthelisi intela, but yena uzoshona futhi without anger or war. Lona omunye uJulius Caesar yena washona with anger ngoba babembulala, so abantu babecasukile for some reason. But lona akekho umuntu wambulala, wayifela yena Augustus Caesar. Siyabona lento bazalwane. So ku-verse 20 we see exactly where we are. Now asiqetheleleni-ke bazalwane, asiqhubeke nayo ku-verse 21. La ngizoma khona I will say ku-verse 22. So that nje sime kwindawo at least last identify khona ukuthi sike. Verse 21. Esikhundleni sakhe kuya kuvela odelelekileyo abangamnikanga udumo lobukhosi. Uyakufika ngesikhathi sokuthula athathe umbuso ngobushelelezi. Oh, another identifying mark kwe-English ebonakala kalula ngo-Augustus Caesar. Kuthiwa yena uzofika, kuthiwa then shall stand up in his estate a raiser of taxes in the glory of the kingdom. So Octavius Caesar kuthiwa uzofika ngesikhathi la i-kingdom i-glorious kakhulu. And ngempela ngesikhathi sika-Octavius Caesar okanye Augustus Caesar kwakukhona into ekuthiwa i-Pax Romana, abanye abantu bake bezwe nge-Pax Romana. I-Rome lapho yayi at peace, ingekho any civil war ngaphakathi, ingekho futhi any external war, wonke umuntu eyisaba i-Rome. Siyayibona leyo nto. Now u-Augustus Caesar ubusa ngaleso sikhathi la i-Rome icebile ngendlela emangalisayo, kunokuthula, kunokufunda, kune-virtue, zonke nje lezo zinto lezo. And then kuthiwa mayikhothama, futhi nayo into engicela uyiveze bazalwane, ngesikhathi sakhe u-Octavius Caesar nayo into eyenzeka mhlambe esingayisithi ukukhuluma ngayo nje kancane. Ngesikhathi sa-Octavius Caesar, Augustus Caesar, njengoba uLuke chapter 2 ukhuluma ngaso isikhathi sika-Augustus Caesar ngoba ngesikhathi sakhe la kazalwa khona inkosi yethu uJesu Kristu. Yiso lesi sikhathi bazalwane. So uma ufuna ku-Daniel chapter 11 ufuna ukufaka nje imark ukuthi uJesu uzalwe keliphi kwesiphi isikhathi, uverse 20. Yileso sikhathi la kazalwa khona inkosi yethu uJesu Kristu. And bazalwane, ngiyafisa ukuthi ngiphawule ngidlula, sibuyisise lesithombe ngoba bazalwane inhloso yakho konke nayi siyibukile. Inhloso yakho konke esikwenzayo esikufundayo nayi siyibukile ukuthi sibe nesimilo esifana nesikaJesu. Sibuyisise lesithombe sibona khona inkosi yezulu izithoba ngendlela emangalisayo bazalwane. Uyabuthi siyazi sonke ukuthi yazalwa esitebuleni samahhashi kodwa asikucabangi lokho. And ngoba singakucabangi akubi nayo i-effect kuthina. Inkosi yezulu, akekho umuntu nanamhlanje onomuzi noma one-mansion noma one-palace enhle ukudlula into uJesu ayishiye ezulwini. Siyezwa leyo nto bazalwane. But mayifika la emhlabeni uJesu iposition owayithatha iyamangalisa.
wazalwa la kukhona khona izimbongolo namahhashi. And uyazi khona iy'nambunambu, uyacabanga ukuthi ingane izalwe njengoba ebekiwe manje otshanini kanje ngendlela abeke ngayo otshanini. Wayengekho imibhede ezombingelela uJesu. So uJesu wehla ngendlela eyisimangaliso bazalwane. From the highest place in the universe to the lowest. Siyakhumbula uma silifunda iBhayibheli kuLuke chapter 2. Kuthiwa uMary baya kwini? Baya kwisitebeli samahhashi. And lithi iBhayibheli, because there was no place for them in the inn. Yayingekho indawo yabo. Babengenandawo kulezi ndawo abantu abahlonishwayo abanemali babeyinendawo kuzona. Seyizona bazalwane. So uJesu wehla waya to the lowest of the lowest ngempela. Ayikho ingane engiyaziyo mina personal eke izalwe kanje njengoba inkosi yezulu yazala ngayo. Kuyi-humility kukodwa ukuthi uNkulunkulu uqobo azithobe azalwe abe yingane kanje. Uyayicabanga uyabuka ingane kanje, and this is the king of the universe ovumile ukushiya konke, oshiye konke isikhundla, even the knowledge. Abanye abantu bazitshela uJesu wakhula esazi yonke into, but iBhayibheli liyakuphikisa lokho. Mawufunda uLuke 2 verse 52 lithi ingane yakhula ngokuhlakanipha nangokuqonda nangokuzwana noNkulunkulu nokuzwana nabantu. Siyabona leyo nto bazalwane. So if uJesu wakhula ngokuhlakanipha, it means zikhona izinto ekhula wayengazazi ezifundiswa nguMariya. Bazalwane, ukuyithoba lokhu okuyenye indlela. Yazi umuntu ashiye indawo la akhonzwa kuyona aze la engekabe yilutho. Kodwa kukhona abantu abafana nami nawe abangadeserve ukukhonzwa, kodwa abafisayo nje ukuthi engathi ngabakhona into abagqamisayo ukuthi nje baphakanyiswe above others. Le nto lesithombe sisodwa sisibukayo, mawusibukisisa usicabangisise siyi-review enzima, futhi siveza uthando olujule kakhulu, bazalwane, olujule kakhulu. Iy'ngilosi zamangala zibona lento, zibona lento kakhulu. And lento yenzeka ngalesikhathi sika-Augustus Caesar kuverse 20 njengoba sikubona senzeka. And yiyo bazalwane inhloso yakho konke esikufundayo ukuthi ekugcineni sifinyelele kule similo lesi sikaJesu. Isimilo sethu bazalwane sonakele kakhulu, sitshekile. And uNkulunkulu yonke into esiyenzayo njengasilokhu isihlangano, isifiso sakhe akubona ukusigcwalisa amakhanda ethu ngolwazi ukuze siphakame, cha. Ulwazi lwezulu ukuthi sithobeke sifane noJesu owadela konke. Uyabona manje ngibone masifunda nangendaba ye-country living, ukushiya amadolobha. Omunye athatha abheka abheke indawo kumele ayishiye athi kodwa cabanga sengiyohlala endaweni engacacanga nokuthi ngiyohlala kanjani. Ucabange ndiyazi kumnandi kanjani edolobheni, ngiyavula amanzi ayayiphumela, ngiyagesi yayikhanyela konke nje bazalwane. Ngithi yini leyo mayiqhathanisa nento yashiywa inkosi yezulu? Yini leyo mayiqhathanisa? Yabona bazalwane uNkulunkulu angasibonise ngendlela okuyiyona. Bazalwane ngempela siyomangala. We will be spellbound ngempela. We will be spellbound. So 90 yenzeka la kuverse 20. So njalo masifika kuverse 20 umuntu angathi angawumakha kwiBhayibheli lakhe sikhumbule this amazing event eyenzeka. Now asifundeni uDaniel chapter 11 verse 21 no-22 bese siqedile. Esikhundleni sakhe kuyakuvela odelelekileyo abangamnikanga udumo lobukhosi. Uyakufika ngesikhathi sokuthula athathe umbuso ngobushelelezi. Now uqhubeke nayo. Ngengalo yesifufula bayakukhukhulwa ebusweni bakhe, babhujiswe, yebo, nesikhulu sesivumelwano. Ayazi noma siyathola yini.
Kuthi abazalwane la endaweni yakhe u-Augustus Caesar angisho uma ufunda uverse 20 lo i-raiser of taxes Augustus Caesar kuthiwa uzobusa kodwa emva kwey'nsuku ezimbalwa siyazi ukuthi isiprofetho iy'nsuku zimele ini iminyaka so emva kweminyaka embalwa and ngempela wathi uJesu esakhula nje emncane ngonyaka u-14 AD u-Augustus Caesar washona ngonyaka u-14 AD so uJesu lapho was around 18 years of age yeah esakhula nje so kwaphela ngaye-ke u-Augustus Caesar kuthiwa esikhundleni sakhe kuvela umuntu odelelekileyo now ngiyayithanda nakhona the English translation ngiyafisa ukuyifunda ukuze sithole i-meaning ephelele so iqinisile lesiZulu ithi wayedelelekile lo muntu esikhuluma ngayo futhi kodwa kukhona okunye ongagqami kwisiZulu okugqamayo kwisiNgisi ngicela ukufunda nje ithi and in his estate shall stand up a vile person to whom they shall not give the honor of the kingdom so abazumhlonipha but uzobe eme in the estate of Augustus Caesar so meaning naye uzobe yi-king ithi but he shall come in peaceably and obtain the kingdom by flatteries now le nkosi ekukhulunywa ngayo lana kuthiwa futhi also in his time kuthiwa ithi arms ithi and with the arms of a flood shall they be overthrown from before him and shall be broken so ikhuluma ngabantu abazodestroywa nguye sengicishe ngasho igama layo ngizolisho igama silinde njani ngani abantu abazodestroywa ile nkosi and then kuthiwa yes phakathi kulabantu abazodestroywa ile nkosi le abanye abazodestroywa ngesikhathi sayo ithi iBhayibhile la kuverse 22 ithi yes and also the prince of the covenant sayizwe lento bazalwane now kuverse 21 la ikhuluma ngomuntu of a vile person and a person who is not honored umuntu odelelekileyo futhi umuntu onesimilo esibi ikhuluma lana ngoTiberius Caesar kulula-ke manje ukulandela mawusuka la ngoba i-history yombuso waseRoma ayiconfuse icacile mawuthatha incwadi noba yeyiphi akukho nokuphikisana i-historians akadebate nokudebate ngoba it was well documented kanti kwamanye ama-histories ezinye izinto zazimane zilahleka kanjalo kanjalo but this one it's well documented umuntu owabusa emva kwa-Augustus Caesar nguTiberius Caesar and indlela wayekhohlakele ngayo uTiberius Caesar kuthiwa uma wakhe unkosikazi ka-Augustus Caesar wayengumama kaTiberius Caesar kodwa uTiberius Caesar yena wayengeyena ubaba u-Augustus Caesar wayengeyena ubaba kaTiberius Caesar ngazi nasiyayizwa into nto so basically u-Augustus Caesar wayeyi-stepfather kaTiberius Caesar lo muntu okuthiwa ukhohlakele vile person so umama wakhe wayethandwa kakhulu kodwa ngu-Augustus Caesar waya ku-Augustus Caesar wayenxusa ukuthi eyi ufisa ukuthi yena kube indodana yakhe uTiberius ezobusa and u-Augustus Caesar kuthiwa he protested wala akavumanga wathi umuntu onje onenhliziyo elikhulu kanje umuntu futhi onganakekeli kanje izinto futhi nabantu abamhloniphi cha ngaba nje ngempela lo mbuso ngiyawushonisa phansi kuthiwa akavumanga kuthiwa instead u-Augustus Caesar ekhetha umuntu ozoba umbusi emva kwakhe wakhetha u-Agrippa but ngokuhamba kwesikhathi seyikhethe u-Agrippa esaphila naye u-Augustus Caesar ngokuhamba kwesikhathi kwenzeka indaba ukuthi u-Agrippa washona kuqala engakashoni u-Augustus Caesar lo bemkhethile ukuthi uzobusa emva kwakhe kwaphinde-ke manje kwabuyela ku-step number 1 la sekumelwe futhi again kukhethwe ini umuntu ozobusa now umama kaTiberius Caesar ubuya manje second time kodwa wanxusa ngendlela emangalisayo ukuthi cela kukhethwe ingane yakhe now you'll understand ukuthi seyihambile iminyaka no-Augustus Caesar seyikhathele ukhathazwe ukuguga ayi wagcina seyivuma ukuthi hayi okay it's fine akunankinga and then 2 years before ashone u-Augustus Caesar waqala wamfaka uTiberius Caesar embusweni
kwenzeka ukuthi uTiberius Caesar ngempela wenza into emangalisayo wasiza umbuso wamaRoma ngesikhathi behlaselwa ama-Germans lesiwaziyo wawusiza so abantu baqala ukumhlonipha kancane but nje wathi mase seyibusa eyedwa kusukela ngonyaka u14 AD la kushone khona uAugustus Caesar abantu babuye babona hayi lo muntu ayikho indaba yakhe bamdelela waqhubeka kanjalo nje umbuso wakhe uTiberius Caesar lowo and likhona futhi nezwi eliyiconfirmayo le ndaba asenincwadi kaLuke chapter 3 sibone ukuthi ngempela uTiberius Caesar wangempela lo wayibusa ngalesi sikhathi asenincwadi kaLuke chapter 3 Luke chapter 3 verse soqala kuverse 1 la ikhuluma ngesikhathi sokubhabhadisa kaJesu lenenye kuLuke chapter 2 bikhuluma ngokuzalwa kaJesu manje seyikhulile sekufika kwisikhathi la azobhabhadisa khona asizweni iBhayibheli lithi ubani wayibusa ngalesi sikhathi kwathi ngomnyaka we-15 wokubusa kukaTiberius Caesar uPontius Pilato noba ibamba lapho nayinto engifuna siyibone iyaqhubeka ikhulume ekugcineni kwakuthi kulo nyaka lo yila uJesu wabhabhadiswa khona. Now into emangalisayo ukuthi mawufunda uDaniel siyilandela ngoDaniel kuphela kuqala nehistory. Now uNkulunkulu ebuka ukuthi sometimes angeke be sure mhlambe sibuka ihistory mhlambe soba confused mhlambe sidoubt ukuthi but how sure are we ukuthi ngempela ikanje lento le interpretation yethu esiyibeka iyona. So uNkulunkulu enomusa nakwitestament elisha uyawafaka namakhosi Augustus Caesar and then emva kwakhe ngempela as is recorded in history wayifaka nasezwini lakhe incwadi kaLuke chapter 3 ukuthi uJesu ubhabhadiswa nje kubusa inkosi uTiberius Caesar. Seyizona nto bazalwane and ukuthi yile sikhathi ke la kwenzeka le ndaba le yokubethelwa kaJesu ilesikhathi sikaTiberius Caesar njengoba sifundile incwadi kaDaniel chapter 11 verse 22 ukuthi phakathi kwabantu baze be-destroy ngalesikhathi kuthiwa also yinkosi yesivumelwano noba ngesikhulu sesivumelwano the prince of the covenant lapho sikhuluma ngubani ngoJesu mawufuna ukuthola lokho ungaya kwincwadi kaMalachi chapter 3 la sikhuluma ngoJesu the prince of the covenant la kuthiwa he will come so la ikhuluma ngoJesu. Now bazalwane kuverse 22 imark engifuna siyibeke again yiyo le ukuthi lana siyazi kuverse 22 ukuthi isikhathi esikusona ngo31 AD ngoba sonke siyazi ukuthi uJesu wabethelwa ngokunyaka 31 AD. And bazalwane you know angazi ukuthi indaba kaJesu siyifunda kanjani kodwa ake ngikhulume iqiniso uyabona angeke ngisho isikhathi kodwa ngiqala lento ukuyicabanga ngale ndlela iyona ngempela ngiqala ukubona ukuphakama kaJesu ukuthi uJesu inkosi yezulu njengoba lisho iBhayibheli owayilingana noNkulunkulu futhi naye esikhundleni enguNkulunkulu ukuthi wazithoba washiya yonke into waba ingane wakhula wadelelwa until kube yile point esiyibona la isithombeni. Uyazi bazalwane ngiqala ukuyibona lento it was too much. Yazi mangithi like kwakunzima ukuthi ngi-understand nokuthi futhi ngiyamukela ukuthi kanjani kodwa so lezi prophetho lezi mina enye into eyenza ukuthi ngiyithande kakhulu ukuthi lezi prophetho ziyaveza beyond doubt ukuthi indaba kaJesu iyiqiniso elingaphikiseki. Bakhona abantu abazitshentsha indaba kaJesu i-fairy tale but uyabona ukuthi manje in the middle of isiprophetho esipruvekayo ngehistory kuvela le ndaba yokubulawa kukaJesu ngenxa yethu and asiqali ukuyibona bazalwane sayibona nakuDaniel chapter 9 lana khona kwaveza iziprophetho ezipruvekayo ngehistory malikhuluma iBhayibheli incwadi kaDaniel chapter 9
I think verse 26 lithi, and in the midst of the week shall Messiah be cut off. Sayizwa lento bazalwane. So lento ngempela bazalwane esiyibonayo lana asike siyibuke siyicabangisiseni isimanga esenziwa yinkosi yezulu. Yeyi, uyambona manje uJesu egqoke le mqhele wameva eshawe kanje, edeleliwe ayikancane. Into nje bazalwane esingeke siyibone ngoJesu and engifuna sicabange nathi masithi singabalandeli bakaJesu. One of the things egqamayo bazalwane ngesimilo sikaJesu, ungakafundi nama-teachings wakhe nani, usafunda nje ukuthi wenzani. Into egqama kakhulu ukuzithoba, ukuthi inkosi ingavuma ukudelelwa yizidalwa zayo kanje, bamthufele abantu abadalile. Njengoba sibona uJesu ebusweni komele amathe, njengoba sibona uJesu ushayiwe ngendlela emangalisayo. Uma ufunda kwincwadi iDesire of Ages kuthiwa igazi lalimpompoza la emqolo emhlane, hhayi nje la esithombeni kubonakala ngathi kunemivimbo kuphela, kuthiwa the blood was flowing from his back, from the stripes. So bazalwane, engathi lento ngempela uNkulunkulu ayifake ey'nhliziyweni zethu, kakhulukazi masiyibona ifakazelwa kangaka yiziprofethi. Sizibuze ukuthi siyobambelela kuze kube nini bazalwane ezonweni zethu, ekubambeni amagqubu, ekuxabaneni, yazi indlela esixabana ngayo. Kodwa uJesu isifiso sakhe ukuthi sibe munye, and lento uJesu wayikhokhela ngohlazo olumangalisayo angegazi lakhe. Nezinto bazalwane umuntu ngumuntu azaziyo ukuthi abambelele kuzona, angafuni ukuyidedela. Sobambelela kuze kube nini bazalwane kuma-compromise wethu. uJesu uma ubuka yini wayecompromise uJesu, awathi hayi ngeke lena ngeke ngiyidedele, lena hayi ngcono abantu babhubhe. Ayikho bazalwane, uJesu wanikela ngakho konke ukuze sisinde. Mawufunda kwincwadi iDesire of Ages iyakhuluma ithi uJesu ithi he did not count heaven a place to be desired while we were lost. Uthi izulu akalibonanga kuyindawo yigugu ngesikhathi thina silahlekile, wakhetha ukuthi kungcono asokole kanje. Kodwa bazalwane siyaqhubeka siyazilahla thina ngezenzo zethu. Kanti uNkulunkulu athi akasisiza nje sibone nje kancane ubukhulu bale sacrifice bazalwane eyenzekile, efakazelwa nayisiprofethi. Yabona lento iyangithusa uma kuthiwa le nto, uyazi masewazi ukuthi ngempela lento yenzeka, the owner of the sun, lesandla esadala ilanga, esadala iy'nkanyezi, yiso futhi esabethelwe esiphambanweni ngenxa yezono zami. Bazalwane kumele kuqhamuke kuthini ukuthi ngiyini kodwa yini futhi le ukuthi ngingaze ngibambele kuyona. Yazi siyafunda into eziningi bazalwane, esinye sesike sizifunde ngaphambili. Ngisho nezindlela uNkulunkulu afuna siphile ngazo sike sifunde ngisho nangendaba yokugqoka. Yabona kule sifundo sethu kule group yethu sike sifunde ngey'nto eziningi ezi-practical. You know into abantu abaningi abayifunayo, bafuna inkolo ephelele emoyeni engathi yonke into ya-spiritualizer, but izinto ezi-practical. uNkulunkulu uma esithi ingane yami, yazi angithandi uma wenza kanje, ngicela wenze kanje, abantu abayifuni leyo nkolo. Kukhona this atheist odume kakhulu kuthiwa nguYuval Noah Harari, wathi akanankinga noNkulunkulu, akanankinga with the idea of uNkulunkulu, i-atheist. Uthi but he has a problem with the God of the Bible and umHebrew. So being a Hebrew, uyazi ukuthi ama-Hebrews anendlela yayo yonke into. uNkulunkulu yabatshena how to eat, how to dress, how to yonke into. God is just involved in. Wathi uYuval Noah Harari nginenkinga nalowo uNkulunkulu. Yamza lo muntu u-expressa the true condition ey'nhliziyo zabantu, ngisho nabaphendukile. Abantu abanankinga nokuphenduka, kodwa abantu abafuni ukuthi uNkulunkulu abuse ngokuphelele ekuphileni kwabo. Izinto size sizenze ezabantu abazikhulumayo. Uma ngikhuluma bazalwane ukuthi uNkulunkulu uthe akafuni sibe nezinto esizidlayo ezikanje, uma ngikhuluma nge-country living angibhalanga lutho kwalezi zinto bazalwane.
uNkulunkulu obhalile. Mina nje ngiyakhuluma nje lento engiyibonayo uNkulunkulu ethe angiyikhulumi. So bazalwane, ngathi uNkulunkulu angasisiza ngempela singabi ngale atheist le, kodwa nje masibuka uthando ne-price eyakhokhwa bazalwane, it is too amazing. Ngibuka nje nami nale sithombeni, le nto iyamangalisa ukuthi the king of the universe yake yadlula inkosi ohlazweni olunje, the king. Ucabange ngathi manje abaZulu yakhumbula bekunini last year noba yinini, kuthiwa uZuma uzoboshwa, yazi humiliation ye-president, ex-president iboshwa. Kwasukuma abantu, kwaluthwa, kwathiwane zonke lezo zinto. But uyabuka manje lento lesiyibukela esithombeni, akuyo president lena, inkosi, futhi akuyona inkosi yesizwe esisodwa, yinkosi ye-universe yonke. Ayiboshwa nje kuphela, ibekwe to an open shame. Basazodonsa zonke lezi ngubo lezi bambeke emthini enqunu, inkosi yezulu. Hayi bazalwane, ngempela mina angazi ukuthi ngempela yini esidinga ukuyizwa ukuze sinikele konke ngokuphelele, futhi sinikele sijabula ngenxa yento uJesu asenzele yona. Ake sivaleni ngomkhuleko. So simile kuverse 22 la sikhona sikunyaka u-AD 31. Basically naku la sikhona mawubuka nje la, naku la sikhona sikuverse 22 esiphambanweni, and lo nyaka lo u-AD 31. Now sizovala umkhuleko bese ngivulela-ke imibuzo nakho konke. Nkosi nothando olumangalisa kakhulu, siyakubulela kakhulu Nkosi ngesipho sesiprofeto othweni ezwini lakho Nkosi. It is a light, sisibane esikhanyayo Nkosi endaweni emnyama, sisemhlabeni omnyama kakhulu, umhlaba ophikisa yonke into. Siyakubulela ngesiprofeto sakho Nkosi othi wena Nkosi siqinisekile, and Nkosi nyani siqinisekile ngoba ndiyabona sifunda isiprofeto Nkosi, even nalento ebaluleke kangaka Nkosi yokufa kaYesu Kristu ngenxa yethu, nayo Nkosi ikhona apha esiprofetheni and iyafakazelwa Nkosi ngendlela engaphikiseki. But Nkosi kuyathusa kakhulu umnikelo izulu eliwenzile. Ndiyacela Nkosi usincede, siyehluleka inhliziyo zethu zibuthaka, kodwa Nkosi usibonise uthando lwakho. Sincede Nkosi, silwe nesono, silwe Nkosi kakhulu nakho konke Nkosi nje okumelene nentando yakho. Asinawo amandla Nkosi, utshilo elizwini lakho Nkosi kuncwadi yaMaroma 8 kuverse 4 ukuthi Nkosi intando yakho Nkosi ingagcinwa kuphela ngabantu abahamba ngokomoya, hayi ngokwenyama. Phinde watsho Nkosi in the same chapter ukuthi abantu abasenyameni angeke bakwazi ukuthi Nkosi bakujabulise. Siyacela Nkosi usigcwalise ngomoya wakho oyingcwele ukuze sikwazi Nkosi ukwenza intando yakho, ngoba sikwazi ukuzenzela. Siyakucela konke Nkosi yezulu ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha, amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied